Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit ha benar kam da ka Oswell su kila banyo na barok kidukan. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ke jingkuli ke jingseo ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan, pila ruban syukola ho number, kandai nyo saw san riu pranot, lani kandai pran riu laisan, arn riwe kandai pra. Ka Krishi Vigyan Kendra West Khasi Hills hak arpenyo trik juli arja apulai kalapelong yak program Achievement Sustainable Development Goals in Eastern West Khasi Hills District through technology intervention. Halor ke jing temu ban rat Dyngkhong yak Jingïapthngan bat ke jing kerlu obam Hapoh ke district. Yak ni ke program la pelong ha office trekam jong KVK kabana hanong Shillong bat yak bala bay tingkad da ke CM's Catalytic Fund Hapoh jong ke SDG arjar apulai. La play perda do Deputy Commissioner ke Eastern West Khasi Hills District uba G Kharmau Plang ubala long kumukongsan hak jing sakhi lang ke kong V Nyota ADC ke Eastern West Khasi Hills uba W Masar Assistant Commissioner Eastern West Khasi Hills ki member na ke SDG Cell State Planning Department Secretariat Government of Meghalaya Shillong ringkat ke jing dan lang jong san purangut ki nong rap Napoh ke district hak ni si la yoru ya technical presentation nai Dr. Irenius K Marbanyang SMS extension Sapang ki artli ki buat start thamai halo garap karyang bat kari jingri bat kumnu an pentulun ya jing tmu jong SDG program bal ayoru ban sam chikinong rap ya ki sunduk ringap ki sambai jor ki sambai khun siar ki jingbam siar bat ki dawayada SDG ko mafitet ni ngatai na pedeng je pi bo ni pi stoi sustainability ke mot banyang halaki jongki kijat khnang ba Ndai tang haknya ban pindu ya ban wengi kata kajing kajing long jing dan ni kajing Jingïapthngan Ndai sustainability kalong komno ba ya katu ka iti kendau lani ti jaka jopi ba pila ba pidan lu komno ban pha ban roi su ya ka adita the development of is to hi ban kintio gol sa kadika thang kita hi ti kumbala batai menne di ni iba mabiang ni katu presentation BI ru kibun ki parameters ba kalabu kagom bangi ide ban ni kundu thang pe kumbolong matas ni sim syata ini kawe ni ki ketika zero hangga konfiatif te next kamba kani ke jingstang jo kani ke training menta botnya yo bat ki jirap bikin ai Somha penokam haiki dadan kenu jingya kumbi om marwanyang menya laidan kata kajingya kontak jopi lemba ki mobile app dan ni kini tai barbar damdai nang niru dadan nu jingya nani office jongaru ikulai ban yarap ipi kanu nuta te kajing thong hi kalong ba da fiestang pi kum kimi pa Lasal si kon kiti jopiru kindang budien man su ai nuksai pi manga je mata tang apa na ang ni district manakani ni interview ki pos balai ju ki bo mai na ju la pas ma andai bokli nang akali beli pi le yu ki ong session hi pi ki mi pa pi pa li police ba de ka jinkermen ba la si ko ju ki nya kam ki nya ka jam la ni kin kamai kin kaji kin lokan long kaji arab ni pi rai kidan ka kum kaji long menta hakani district ni kata bomdan jing mi matai kan ni kada gawe ni kilat ki bal se kaban penikam kun kiti jo pi lat mar kum pi tep ni pi ru ki bre ya rab ya yang be kamai beta hakara yang ke ki bon menta pi trai ban menta pin ap kamai batang si tang na gawe ka telang kamlong diki wat jadi niya kam sokar ni riya kamun ni hadin hapoh ni dan kam ni gini hijat ni man tadi badan ni sekala jong ban rap ban tiang ban jingri kanang yarap susu kamai ke kayi kasan e nangis kam asongo nakadia jok office jong si minister ba yarap ini bangin ya ban
Day tangba ban ai ni training day na duk pisa na duk ni tai ki ai ziarap bat kani ki la ong ru anum day tamanta nya susma kini ni ki bental se ba phi so kum ki pai ba kum ki nong rap ani ki nom sum snong kam day ta ha kare kare ni kare jili de phi kwa ro no ki bentaro la banwan ko fe jungi ye tu ingi ki ba ki bentaro le se ba phi so kum ki nom sum snong ba ni district jungi kala ban nang rai kawai ni kilat ke ba ngasupai kama aba ni don ban yu bang ni ke potential ban pun rai ke di tourism ma tourism hani kumba pi kami mariang boleh try kan rat sau la ke kui ni ki sha ki wa kilo kumulum kulang gini kibun ki tourist spot ki ba de pi ni la ban kring ni pai ba ban wan sini cakap molong sara pikin sara mentai kin sara na mosman na lek sobro kan ki ruspa si sha tan na kalian tourism ki shna ki break yon sa pai kum tan chu anu sai pi tam ha pe po mo phan lur pi la ngatai pi bon na prin pi plai tam ki tu si yang ari yang kan no la ye je mentai da ka ba wan persa ki brio na ba te kawai galong ba hai kadan teng isi dan tu jing siap mau kinwan biran ba ne dikiwan kung kita register ki tatip ka kerteng ka address ka phone number ni tai tadan kanu ru tatip in de ladat ya tu lali phaino snong dei ba kiwan bu hai snong te ta ka jing sia jing te kanam dei bandan te ka baar complete mentamo ki bon ki skim sokar bani ki ajira menta ka komen mata kaling bat ka adhar te na kalian jo firu us papat wala kam dei ka benta jo panian rei kidan na panin ki no sus na di ba pusya kani ya ka adhar ni tai mo rei kon setu pi kombolong mensha na ko mensharu orang sondon ni kong ya ka bandit tebu bon ya persya dah dia ni haban pedang skiski kaju hi ya ka adharo skiski ni hab ni pedang te nai wan ra ya jingi nyam jingi lan ni kanu no benta pat gini skim suka kamal ja skim suka kajing mentai ngi pat ba ngi di benya te kajing yade pa kabjo fi simat ni bat kanu no nai pnya khliat marbalai ni do kai skim suka te na kalian government initiative tam na kalian bangiduna khani ka bangin register ka adhar haka district bat ka state hi berkawairu kibun hai ki jingarap ni do no na kalian ka sukar di hati masih kepat ni pi sombhaya perkhat ma afiele ka no asuk mungkin siap persa ini skim ni kai re ha bakhadui ka jindu nang kan deh himu itu kita asya je tu ni fakti na kita asya ada biar nak setelah long kami mana sama pi yang tu pada ali yang pas hai juga sekper jum pi di mati wah nak beri tu depan Thank you.